members po ng Church of God International ay muling nag-aanyaya sa ating pong panibagong papasimulang session. Hana míaƒe dutoƒoxɔse ɖe se nusɔsrɔ̃ si gbɔna ne Mawu lɔ. Dzinu sia ƒe nukeke blatɔ dzo ɖa anye Ghana ƒe gaƒoƒo ŋdi ga 11 be mía adze egɔme asrɔ̃ nu atso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Míele mɔ kpɔm be míawo míate ŋu alɔ̃ ɖe míaƒe kpekpea dzi. Mía aku egɔme nu si nye esewo le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me tso Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nufiafiawo nu. Ang paninirahan sa syudad ay hindi biro, lalo na Dugamo menye fefenu onye ovevietɔ ne wo gakpɔ mɔnu mebɔ o. Enye nu si wo mate ŋu akpɔ bɔbɔe o. Abe ale si wogblɔ nɛ ene. Ne ame aɖe ma akpɔ ga le eƒe dɔwɔwɔ me o la, eyiya ɖo dɔ li, eyiya ɖo hã dɔ meli o. Nudrale menye, asitsala menye, taxɔ ye medrana. Barangay Padre Burgos, atau kesenotau amedzro, amesiama le ntosiama. Waula xexlẽme katã ƒe akpa ɖe ko wonye le duma me. Ame ɖewo wɔa dɔ le asime. Kura hã ne wòanye be woƒe gakpɔmɔnuwo mesɔgbɔ nenem tɔ o hã. Ame siwo le nuto sia me la, edɔ si wɔna, nu si wokpɔna yiko woɖuna kpli. Gake ehia ƒuawo ne wòanye be ŋutilã si le dɔa wɔm le dɔ ɖi, nu ka adzɔ ɖe edzi? Eyiya ɖo hã. Ne mele nu xlẽm la, nuku nye mo nɔ nye dam. Eye nye ŋutilã ƒe afã la mekpɔ be eku. Míaƒe aɖu eve edzi gometɔ la wona wohui nam. Ale be mate ŋu aɖu nu nyui. Le ɖokui si ƒe kɔdzi la, peso 1,000 wonye. Eye ame aɖewo siwo le alia la, woawo gbɔ wòdze be míayi. Esi wofia lɔlɔ hena mía nɔvia mpetɔwo, míegblẽ eyi la ŋuti dɔ o. MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la, míate ŋu akpɔe be wowɔ akpeɖenu na amewo vavã. Seselabe nyui wònye. Enyo elabena mehiã be nàgblẽ ŋu ɖeke o. Nu sia nu fãe nye mele akpe dam. Edzidzɔm elabena esi wònye nye didi be woaho aɖu nam la, esia va eme nam. Nye gaŋkuia ɖeɖe hã enyo eye woho aɖu nam fãa ga ɖeke magblẽe.
Aƒetɔ la ƒe dɔmenyonyo la womate ŋu ada dzidzẽ ɖe enu o. Fofo la ƒe dɔmenyonyo klẽna le gobi ƒe ɖe sia ɖe. Dɔmenyonyo ehea akɔfafa dɔyɔyɔ vana woawo kple eƒe subɔlawo. MCGI la Mawu ƒe yayra wònye vavã. Ne esia te ŋu so míasi la, míaƒe nutowo me la anye teƒe nyui siwo míanɔ. Míese le mía ɖokui me be yayra mi nye na mía nɔvi amegbetɔwo, mienye agba na ame aɖeke o. Akpe geɖe ɖa Mawu, akpe Mawu.
time has come that we will offer you praise. In a joyful singing we will raise our voices, and in all circumstances we stand in your ways. We thank your faithful love and everlasting grace. In our hearts and souls we worship your holy name. Wonderful are your works, your kindness we proclaim. Joyful are we to you, in our lives you have reigned. By your righteous grace, Lord, we'll never be ashamed. Oh, we sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, O Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. With your love, our Lord, we are now new creations. Blessed by your wisdom, worthy of salvation. Now our inner beings will grow to perfection. We have triumphed from the bondage of transgressions. Now we celebrate and glorify your greatness. We rejoice in singing with united voices. Grateful are the spirits with your what all the days praises to you endless. Oh, we sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. Now we are brought to life in your person, Lord. Our spirits are now free from all things of this world. We sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. We sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, O Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. We'll thank you forever until eternity.
Dumating po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga Apeto mau penutifafa na no anyi plemi. Amesio kata klo program siado. Nyicho chijomanya glo hele nya pem hena badudra tiada wona mau. Hafi mia asro mau penyau acu bibla mala na mia kata mia adu pada. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng Mia fufu mau nuso kata to. pinasasalamatan ka po namin. Lemia apeto Yesus Kristo pengkoma. Fufu mia la apedam nau. Hena ololo pedo menyunyu sine ejile mia namla. Mia pa agbe kple nusa. Ba mon pokpo sumia sibe mia asa wo nyao. Akpe de ololo pedo menyunyu. Siu goma mia tem asa olata. Onunyu wo siuma nana nyetula. Kaklemala anu o. Inyebe nemila agbela. Yi mie o demichu afoku katama. Ololo pa asin do woi. Yata akpede ololo katata yina no anyikle. Mesia o liklimi. Teda o nya o sosro. Amesio le nutifa fava valati. Apeto
mida kuku pada wonu ng iyong makakatwiran. laba upa jimanu kuna apo Na maging magkakasama na nakpa amesio la wojo junyela semla na ba eyi yada ava alaba miakata mi asubo da kai na ang buhay sa sanlibutan ito'y may katapusan. sei Panahong haharap kami wano miapa joku miapa susumu ba sana agbala kaka semla nu line panahon ng aming pagpapahirap eye miela ngojege wo hondo drozikpie masumpungan mo kami maging karapat dapat na eyi yada va mi hogodo macho agba semla na akpomi be mieje hena wo agmavo ponu gbasina do lahat ng aming suliranin na mia awo wo jojo nyenyawo alalahanin ang pakiusap na mahigpit na bumabaga mi cho miapa jimadi chichiwo sa ina la kuku popo kata la asio kabalisahan no sio da funa miapa jio aming lahat jimadi chichiwo kata la asio akpo miata Espiritu afa kona miapa nutila lupo kple gbɔgbɔ ng iyong kabutihan akpe gede nawo da wo domonyo kata ta le mia de la Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Hallelujah, amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos sa mga ating Panginoong Kristo ang manatili sa Fofo mau kple míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutifafa nenɔ anyi kple mía katã. anuman po ang Ah. zone na kami po ay nakakarating sa inyong mga lugar. Kekeƒe dzidzeme nyuie na ame sia ame. Gaƒoƒo kami míele mia gbɔ ɖom le xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe. Míawo kple mía nɔvi siwo tso Mawu ƒe hame le mekam godo la, míele akpe dam na Aƒetɔ la hena mɔnukpɔkpɔ nyui si su mía si, ale be mía ate ŋu adzi míaƒe Biblia nusɔsrɔ wɔwɔ la dzi le xexea me godo. Azɔ Nɔviŋutsu Eli Soriano nye sia, ŋdɔ na wo Nɔviŋutsu Eli. Kekeƒe dzidzeme nyuie na mía nɔvi aƒetɔwo efie nyi bɔkɔ na mi. Akpe na Aƒetɔ la be ake la yele afi ma. Akpe na Mawu elabena míedzi be míayi edzi togbɔ be míele nanewo me tom le ɣeyiɣi sia me. Negbe ko ɖekoe míele mia gbɔ o, negbe ko miawo ŋutɔwoe atsaka kpli mí. Eya ta míegale egɔme dze ge ake Nɔviŋutsu Daniel ɖe naɖo ŋku nane siwo míesrɔ̃ va yi la ŋutia. Enuwo dometɔ ɖeka si míeƒo ŋu tso enu la, eyae nye nya si negblɔ be ne wòanye be Biblia ƒo nu alo Mawue le nu ƒom le Biblia me la, nyateƒe eye ame aɖeke mate ŋu agbe nya sia o. Eye ne zã Yesaya ta 49:9 ɖo kpe edzi be eya egblɔ nu la fia tso gɔmedzedzea me ke kple nu siwo meva dzɔ haɖe o la fia le blema ke gblɔ bena nye tameɖoɖo ava me eye mawɔ nye dzimedzidziwo katã dzi. Eye egblɔ be ne mewɔ nu la, ame kae atrɔe ma? Esiae nye nuwo dometɔ ɖeka si eɖo kpe dzi Nɔviŋutsu Eli. Negblɔ be Biblia ƒe nyateƒewo kple nɔnɔme siwo wòfia la, ele kpe ɖo ge edzi to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanukpɔkpɔ me be naneke mele Biblia me, nya aɖeke mele Biblia me tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti o, abe nu si ame maxɔ Mawu dzi se la gblɔna ene o. Eye negblɔ be ne Mawue gblɔe la, ele be míaxɔ edzi ase. Ame ka ke adi be yeatrɔ nya sia o. Nu si wòɖo la eye ava me godo elabe eyae gblɔe eye nu siwo katã tɔe wònye. Ame ka eya ame si ate ŋu agblɔ nu la afia tso gɔmedzedzea me ke. Eye negblɔ be nele nu bubu aɖewo gblɔ ge nu siwo ame ɖewo gblɔ be yewoxɔ Biblia dzi se la, gake gɔmeɖeɖe bubu aɖe le wo si tso dzɔdzɔnyenye la. Dzɔdzɔnyenye la ŋuti tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ŋuti kpakple nya bubuawo. Togbɔ be woawo hã wozãna Biblia, gake la woawo ŋutɔwo ƒe gɔmeɖeɖe ye wozãna le Biblia ƒe nyawo fiafia me. Le nyateƒe me, ame siwo mexɔ Mawu dzi se o ƒe agbɔsɔsɔa kple ame siwo mexɔ Biblia dzi se o la, susu gãwo dometɔ ɖeka tae wòle alia ɖoa, eyae nye tɔtɔtɔtɔ si le subɔsubɔhawo dome. Subɔsubɔ aɖe gblɔa be wo ya tɔwo mele teƒe o, eye bubu aɖe hã be ewò boŋue da ƒu. Katolikotɔ gblɔ be subɔsubɔ la woawɔe kuɖa sia kuɖa kple kɔsiɖa sia kɔsiɖa elabe le Filipi dukɔa me. Kuɖa sia kuɖa woyina baklala eye hawo katã kpli la wowɔa subɔsubɔ le kɔsiɖagbe dzi eye eɖewo la yawo ɖe agbe la woyina ɖe sɔlime. Eƒe aɖewo va yi la menya woƒe sɔlimewɔwɔ ƒe ŋkekewo, gake Seventh Days Adventist tsitre ɖe sia ŋuti. Egblɔ be kpekpewɔwɔ la alebe woawɔe le memi ɖe agbe ɖeɖe ko, elabena akpe ta le kɔsiɖagbe dzi la, efia be wo ya nele elã la Kristo ƒe futɔ la ƒe dzesi xɔ ge. Nu nyagɔmemaɖemaɖe nyuie tae wòle alia ɖo. Ame vovovowo xɔ Biblia dzi se. Esia nye dɔwɔnu si woe be ame geɖewo mexɔ Biblia dzi se o kple ame geɖewo mexɔ Mawu dzi se o. Wo ame siwo gbe Mawu ƒe nya la xoxo
Majibe ma fong tu esianuti. Nyateƒe kple nɔnɔmesiwo le Biblia me. Labe míate ŋu agblɔ nyateƒe nyawo siwo womate ŋu agbe o lae wonye. Ɖe ame siwo wɔa wo ɖokui alakpatɔe ɖi be yewoxɔ Biblia dzi se. Gake wotrɔa nya siwo le Biblia me la. Petro ƒe agbalẽ evelia tatɔ kpikpivi ade. Ɖo to mia asi nɔviwo. Abe ale si wòƒo nu le nu siawo ŋuti le eƒe agbalẽwo katã me la ene. Esiwo me nya ɖewo ƒe gɔmesese nye dɔ la le. Nya siwo amemasrɔ̃nuwo kple amemalikewo trɔna. Abe ale si wowɔ ŋɔŋlɔ bubuawo hã hena woawo ŋutɔwo ƒe gbegblẽ la ene. Miɖo to mia ase esia nɔviwo. Le apostol Paulo ƒe agbalẽ si wòŋlɔ la me. Egblɔ be nanewo ƒe gɔmesese nye dɔ. Nu siwo ƒe gɔmesese nye dɔ la. Woawoe amemalikewo trɔna. Ame siwo dzigbɔgbɔ blewu mele wo si o. Ame siwo nye amemalikewo. Ame siwo megbɔa dzi blewu be woawɔ nugɔmekuku ase nugɔme o la. Wotrɔ nu siwo ƒe gɔmesese nye dɔ le Biblia me la. Wotrɔe hena woawo ŋutɔ ƒe gbegblẽ. Azɔ ame kawoe nye esia? Ame ka ƒomeviwoe nye nene ƒe ame siawo siwo mase nugɔme o eye wole Mawu ƒe nyawo trɔm le Biblia me. Míaxlẽ kpikpivi andre. Azɔ la mi lɔlɔ̃tɔwo, esi mienya nu siawo ɖi ŋuti la, mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie bena ame gblẽ kuwo ƒe beble nagahe mi ayie o eye miagadze anyi atso mia ŋutɔwo miaƒe kelili la me o. Nya la trɔtrɔ la, ame siwo si gɔmesese mele o lae wɔnɛ. Eye womese gɔme o esi wònye ame vɔ̃ɖiwo wonye ta. Petro gblɔ be ame gblẽ kuwo ƒe beble naga ahe mi ayie o. Godo, ame siwo fia nugbegblẽwo tso Biblia ŋuti la, ame vɔ̃ɖiwo wonye. Woawoe nyagblɔɖila Daniel gblɔ nya ɖi tso wo ŋuti. Nene ƒe ame vɔ̃ɖi siwo la womase nugɔme o vavã. Leke gbegbe woaxlẽ Biblia o. Ame vɔ̃ɖiwo mase nugɔme o. Eye zi siwo mese gɔme o ta la, wole enya la trɔ ge. Abe ale siwo gblɔ le kpikpivi ade ene. Ame masrɔ̃nuwo kple amemalikewo trɔna. Míaxlẽ esia le gbegbɔgblɔ vovovo vi ade me le Filipi dukɔa me. Be ale si wòƒo nu le nu siawo ŋuti le eƒe agbalẽwo katã me la ene. Esiwo me nya ɖewo ƒe gɔmesese nye dɔ la le. Nya siwo amemasrɔ̃nuwo kple amemalikewo trɔna. Abe ale si wowɔa ŋɔŋlɔ bubuawo ke ene hena woawo ŋutɔwo ƒe gbegblẽ. Azɔ la, mi lɔlɔ̃tɔwo, esi mienya nu siawo ɖi ŋuti la, mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie bena ame gblẽ kuwo ƒe beble nagahe mi ayie eye miagadze anyi atso mia ŋutɔwo miaƒe kemalimali me o. Kapapa gagbe me. Be ale si wòƒo nu le nu siawo ŋuti le eƒe agbalẽwo katã me la ene. Esiwo me nya ɖewo ƒe gɔmesese nye dɔ la le. Nya siwo amemasrɔ̃nuwo kple amemalikewo trɔna. Abe ale si wowɔa ŋɔŋlɔ bubuawo ene hena woawo ŋutɔ ƒe gbegblẽ la ene. Azɔ la, mi lɔlɔ̃tɔwo, esi mienya nu siawo ɖi ŋuti la, mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie bena ame gblẽ kuwo ƒe beble nagahe mi ayi eye miagadze anyi atso mia ŋutɔwo ƒe kelili la me o. Le Kano gbe me ye ma se miele.
dagiti abanbanag kadagiti na isao asursurat at dadaduma abanag anarigat nga awaten. Adagiti awan ti amuda kan dagiti dinatalged kilkilwenda akasmet kadagiti sabali asursurat ama ipaay iti pakadadailan damet laeng. Dakay nga rod ay ayaten. Yan tangay ammuyo dagiti abanbanag ana ipakpakauna. Agalwad kayo. Dilaket ta maikanunong kayo iti pannakaalilaw dagiti managdakdakes ket mapasag kayo iti kinatibkeryo met laeng. Siring man sa gabos niyang surat na nagtataramdian dapit kan Bikulano gbema. Balis wo ponu la nusia unuti la apa agbalokata mala ana esio ma nyade upa goma sesenya dolala nyasiwo amasron wuklu amaliko trona balis wo wango bubu hena waunto pa gbegble la ana azola iloloto esimye nya nusia udi nutila ni pa nyado kijinyi bene amagle kuo pa beble naga heni aye o imi agaje anyi acho nyanto míaƒe kelili lama o. Bale si woponu le nusiawo ŋuti le eƒe agbalẽwo katã me la aɖe esiwo me nya ɖe woƒe gɔmesese nye dɔla le nya siwo amemasrɔ̃nuwo kple amemalikewo trɔna abe ale si wowɔa ŋɔŋlɔ bubuawo hã hena woawo ŋutɔ ƒe gbegblẽ la ene. Azɔ la mi lɔlɔ̃tɔwo esi mienya nu siawo ɖi ŋuti la mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie bena ame gblẽ ŋkuwo ƒe beble nagahe mi ayi o eye miagadze anyi atso mia ŋutɔ miaƒe kelili la me o. Ɖe ne te ŋu do dzesi esia nɔviwo Biblia ƒe kpegbɔgblɔ vovovo kae wozã le Filipi dukɔa me. Mawu ƒe nya le gbɔgblɔm na mi be nanewo le Biblia me egɔmesese nye dɔ. Gake nu si dzɔna nye be zi egɔmesese nye dɔ la, wotrɔna esia. Wotrɔna Mawu ƒe nya la. Ame mali ke wotrɔ Mawu ƒe nya abe ale si wowɔna ŋɔŋlɔ bubuawo ke hã ene hena woawo ŋutɔ ƒe gbegblẽ. Nu si le Biblia me tɔtrɔ vevietɔ esiwo ƒe gɔmesese nye dɔ la, esia ta Biblia la. Ame siwo mexɔ edzi se o la, woɖua fewu le enu. Eye esia la, nunɔla ameblelawoe wonye ƒe dɔwɔna wònye. Petro ƒe agbalẽ evelia ta 2:1 ke aʋatsonyagblɔɖilawo va tsitre le dukɔ la dome abe ale si aʋatsonufialawo la va miawo hã mia dome ene. Ame siwo la tsɔ gbegblẽ ƒe kɔmamawo ava tra ɖe eme dzaa eye woagbe nu le Aƒetɔ si ke fe ɖe wo ta la gbɔ eye woahe gbegblẽ kpatakpata ava wo ɖokui dzi. Eye ame geɖewo adze woƒe hadzedze nuwɔwɔwo yome. Ame siwo ta woagblɔ busunya ɖe nyateƒemɔ la ŋuti ɖo. Ɖe miekpɔ nu si gbɔna dzɔdzɔge le emegbea? Neneƒe ame siawo le Mawu ƒe nya la trɔma. Wole Mawu ƒe nya trɔm. Eye ame siawo la wonye aʋatsonyagblɔɖilawo. Ame siwo le nufiafia gbegblẽ fiam. Wohe kɔmamawo xɔse gbegblẽ va eme. Ɖe wo ta la, woagblɔ nya vlo ɖe nyateƒemɔ la ŋuti. Ɖe wo ta, woagblɔ nya ƒoɖi ɖe Biblia la ŋuti. Ɖe wo ta, amewo la gblɔ nya vlo ɖe Mawu ŋuti. Ɖe woƒe hadzedzewo nuwɔwɔwo ta.
Lesi wala mau ƒe nya trɔm le Biblia me ta. pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Yan po. Ɖewo ta woagblɔ bosunya ɖe nyateƒe mɔ la ŋuti. Esia enye aʋatsonyagblɔɖilawo alakpatɔ siwo wɔa wo ɖokui abe wonya Biblia la ƒe nuwɔna evɔ wole Biblia trɔm. Míele kpe ɖo ge sia dzi le egbe me. Kple nukeke siwo le ekplɔ ge ɖo la ne Mawu lɔ. Mana mi susu aɖe si miade nugble le enu. Kapatid na Daniel, basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4. Pakinggan niyo po Míaxlẽ mga kababayan. Mose ƒe agbalẽ ta 6 kpikpi 4. Israel si Aƒetɔ mía Mawu la Ito si Aƒetɔ ɖeka koe. nagsasalita at ang Nyagbe sia ele bɔbɔe. Moises. Sabi ng Ame si le nu ƒom ni Moises, kple ame si neŋlɔe la Mose. Israel, Le nu si Mose ŋlɔ la nua egblɔ be Israel si Aƒetɔ mía Mawu la Aƒetɔ ɖeka koe. isa rawan Diyos. Binasa yan ng oneness, Mawu nenie le afi ma ɖekae. sunod na konklusyon. Como Azɔ isang haɖe li woyɔna be oneness group. Wogblɔ be Aƒetɔ ɖekae. Tiale si wonye Aƒetɔ ɖeka le Israel ta la egblɔ be Mawu ɖeka koe li, Aƒetɔ ɖeka koe li. Yete woƒo nya ta gblɔ be Kristo nye amegbetɔ. Eye ame siwo tso habɔbɔ ma me wogblɔ be Kristo eya ke nye fofo la, eye nye vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la, elabe wogblɔ be ɖeka koe. Kaya maglalaban ngayon ng diskusyon yung unisista o oneness Azɔ habɔbɔ sia woyɔna be oneness. Le susu be minya habɔbɔ sia. Wogblɔ be Kristo ŋutɔ eye nye fofo la, evi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la. Eye na woawoe ya Kristo ame ye. Ketɔwo gblɔ be Kristo ame ye. Susu tso esia ŋuti ɖe kpikpi ɖeka si gɔme womese o ta. Si woawo ŋutɔwo ɖe gɔme le woƒe susu nu ta la, gɔmeɖeɖe gbegblẽ geɖewo va esia me. Nya sia wogblɔ na Israel eye Mose gblɔ esia. Israel si Aƒetɔ mía Mawu la Aƒetɔ ɖeka koe. Míele nuku lege ɖe eŋuti susui te wònye. Woawo la wodzo Egypte. Le Egypte la Mawu geɖewo nɔ wo si. Mawu vovovowo nɔ Egypte. Mawu xexlẽme 2,000 kple edzive nɔ Egypte. Nɔnɔmetata ɖewo hã siwo ɖe wo ɖokui fia le amegbetɔ ƒe ŋutilãme kple elã ƒe nɔnɔme me. Wotia elãwo be woaɖe Mawu ma ƒe ŋusẽ afia. Eye woƒe mawu geɖewo la xexlẽme 1 la Amora, Ɣaɣlame, Mut, dada Mawu, Osiri, fia gbagbe, Anumis, Ra, Mawu ɣe, Horus, hlɔ̃bia Mawu, Thoth, sidzedze kple nunya Mawu, Hetha, dada nyenye ƒe Mawu, Segment, aʋa Mawu kple dɔyɔyɔ Mawu, Keb, anyigba Mawu. Mawu si xɔ nukɔ le Egyptetɔwo dome la xexlẽme 1. Egyptetɔwo ƒe nugɔmekulawoe ɖe esia fia le woƒe nuŋɔŋlɔwo dzi. Ele kpewo dzi, le xɔwo dzi, le yɔdowo me. Fi ma wokpɔ neneƒe Mawu ma ƒe ŋkɔtsoe. Egyptetɔwo ƒe agbalẽnyala gãwoe wɔ esia. Yeta menye be mi ka ɖe edzi be le Egypte la Mawu geɖe nɔ wo si. Azɔ esime Mawu ɖe Israeltɔwo ɖa tso Egypte eye wòkplɔ wo va nugbedodonyigba dzia, Aƒetɔ la gblɔ na wo to Mose ƒe nuŋɔŋlɔ la dzi be
Israel si Aƒetɔ míamawu la Aƒetɔ ɖekakpui eka ye wogblɔ esia le esime wodzo Egipte wònye elabena Mawu geɖe siwo nɔ Egipte la ye wonya tsa. Azɔ esime wodzo le Egipte la, Mose le woƒe mɔzɔzɔwo me to gbegbe yina ɖe ŋugbedodo nyigba dzia, Mawu le wo dzram ɖo be woadze si nyateƒe la. Ye ta Mose gblɔ be Israel, Aƒetɔ mía Mawu la Aƒetɔ ɖekakpui. Azɔ mikpɔ ale si nya la sese la ɖa. Nu ka tae wogblɔ esia ɖo? Wogblɔ esia ale be woaɖi ɖa le woaɖe susu ƒuƒua ɖa le Israeltɔwo ƒe susu me, elabe Israeltɔwo ƒe xɔse ƒuƒua nɔ wo me. Ɖe nenye susu yi ta megblɔ esia ɖoa? Kura ne Mose le nu fiam wo xoxo hã la, woawo la gbɔgbɔ ma le wo me be yewoa alé ɖe Egipte nu kokoko. Woya susu tso esia ŋuti. Wonɔ Egipte ƒe 400 sɔŋ. Egiptetɔwo ɖewohi wotsɔ nu siawo de Israeltɔwo ƒe susuwo me vevie be woaxɔ woƒe kɔmamawo, xɔse gbegblẽwo kple tɔwo. Esia medze Mawu nu o. Esime Mawu ɖe wo ɖa tso Egipte la, woƒe ŋutilãwo mele woɖe wo ɖa le Egipte, gake woƒe dziwo le Egipte. Dɔwɔwɔ ta 129. Ame si mía fofowo melɔ̃ be yewoaɖo toe o, hafi boŋ wotu asi ɖa eye wotrɔ yi ɖe Egipte le woƒe dziwo me. Yeta nu ka keme woto le Egipte o? Togbɔ be nyagbe siawo la abebu nyawo nye. Menye nutilãme nyawo nye siawo o. Galing sa intelligent mind yung kanta na realize, you know, menye be left that day. hadzidzi sia etso ame aɖe si nya nu la ƒe susu me. Rhythm of the rain pot. Ayon. Rhythm of the rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about have gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Ayun. Along with her she took my heart. Para bang yung puso. Abe eƒe dzi la ɖewo tsoe yi ɖe teƒe bubu aɖe ene. Alia Mawu ƒe nya nɔna Israeltɔwoe. Wogbe toɖoɖo eyama. Wodzo le Egipte ya, gake woƒe dziwo gale Egipte. Yeta nye le susua kpɔ ge le eme. Ame aɖewo nɔ Israel tsã la, ale si Mawu geɖewo nɔ Egipte Mawu ta la. Edze abe ɖewo gagbugbɔ le yiyim ɖe Egipte ene. Womete ŋlɔ Egipte be o. Le gblɔ le Mose ƒe agbalẽ 4:1-5. Míeɖo nuku tɔmelã siwo míeɖuna le Egipte dzodzro kpakple adzamatre, aɖiba, agumetakui, sabala kple gbegadziwo dzi. Miate akpɔe be Biblia la enye nyateƒe vava. Kura amegbetɔ ƒe nuxaxa
Biblia nya ale si wade egɔme. Woƒe dzi trɔ yi ɖe Egypte. Woƒe tamesusuwo gɔ hã yi ɖe Egypte. Míeɖu ŋku tɔmelã siwo míeɖuna dzodzro la dzi. Adzamatre, aɖiba, agumetakui, sabala kple gbegadziwo dzi. Woƒe dziwo gbugbɔ yi ɖe Egypte. Yeta la be woaɖe gbɔgbɔ gbegblẽ masisiwo si le Egypte la ɖa. Mawu ɖo ŋku edzi na wo to Mose dzi. Israel si aƒetɔ Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Mía Mawu la aƒetɔ ɖekae. Wogblɔ be Mawu ɖeka koe li, aƒetɔ ɖekae li. Gɔmeɖeɖe sia wona nya sia mele teƒe o elabena womese nya si tae wogblɔe ɖo o. Nu ka ta wogblɔ na Israeltɔwo be aƒetɔ ɖekae le wo si ɖo? Elabena Mawu geɖewoe wonya tsa avɔ woɖe wo ɖa tso Egypte. Yete wòdzi be woasrɔ̃ nyateƒea ɖo be ne wode nugbedodonyigba la dzia, aƒetɔ ɖekae woalé eme ɖe asi. Esia nye mía aƒetɔ Mawu la, menye dukɔ bubuwo ƒe Mawue o. Mía aƒetɔ Mawu la, Mose be ɖeka koe. Azɔ, dzale si aƒetɔ ɖekae li ta la, eta wogblɔ be Kristo la amee. Azɔ, na habɔbɔ si woyɔna be oneness, dzale si aƒetɔ ɖekae li ta la, adze abe Kristo nye fofo la kple vi la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe na wo ene. Woyɔ esia be ɖekawɔwɔ. Ɖeka. Yetae ame aɖewo dea tsita la, womegblɔa be yewode tsita na mi ɖe fofo la kple vi la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me o. Wogblɔ be edze be wòanye ŋkɔ ɖeka ko si nye Kristo ƒe ŋkɔ. Yeta ɖe nekpɔ ale si nya sia sesẽa alo nya siawo ɖe fua. Gake la mina mía asrɔ̃ nu. Ne ame aɖe afia nya si gblɔm Biblia le la, ekema gɔmeɖeɖe gbegblẽ aɖeke manɔ wo me tso Biblia ŋuti o. Be mía nɔvi amegbetɔwo nase gɔme la, mina míaxlẽ. Ta 4 Mose ƒe agbalẽ 5 le gbegbɔgblɔ vovovowo me. Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Nɔviwo, nye be dɔdeasi gã aɖe le nyia dzinye hena mía katã. Mate ŋu akpɔ ale si esia amegbetɔ ƒe beble ƒe kpekpeme le. Esime wozã kpikpi sia eye womezẽ ɖe susu si tae wogblɔe ɖo o la nu o la, wobu esia be womebu susu tso nu be wogblɔ esia esi wònye be Mawu geɖewo nɔ Egypte ta o. Yeta wo ŋutɔwo woaɖe wo ŋutɔwo ƒe susuwo agblɔ tso kpikpi sia ŋuti eye wòahatsi tre ɖe kpikpi bubuawo ŋuti le Biblia me. Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Susumate mele mia kpem hena nusɔsrɔ̃ deto aɖe ŋuti. Gake la, ɖewohĩ mia ate ŋu ase gɔme o. Susumata míele nuvi aɖe srɔ̃ ge gbɔ. Mose gblɔ be Israel si aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe. Azɔ wogblɔ be Mawu ɖekae li. Yeta bubuawo la menye Mawu wonye o. Yeta wogblɔ be Kristo la amegbetɔe, ame koe wònye. Ne mía ase esia, ɖe wogblɔ nya sia na wo esime wodzo le Egypte megbe, gake esime wova ɖo nugbedonyigba la dzi vɔ la,
Israel ƒe fiaɖo nɔ anyi abe fia David ene. Egblɔ nya ɖe fia to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la dzi. Eye mate ŋu awɔ vodada le eme o. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la dzi la, esia do tso David ƒe nume. Salomo ƒe agbalẽ 110 kple 1. Aƒetɔ gblɔ na nye aƒetɔ be, bɔbɔnɔ nye nuɖusime va se ɖe esime matsɔ wò futɔwo awɔ wò afɔɖodzinue. Ame si ƒo nu le afi sia David wònye. Aƒetɔ gblɔ na nye aƒetɔ be, bɔbɔnɔ nye nuɖusime va se ɖe esime matsɔ wò futɔwo awɔ wò afɔɖodzinu. David yenye ame si gblɔ esia to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe dɔwɔna dzi. David aƒetɔ eve nɔ esi. Aƒetɔ ɖeka le nu ƒom na aƒetɔ evelia be bɔbɔnɔ nye nuɖusime. Yeta David la aƒetɔ eve nɔ esi eye egblɔ esia to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la dzi alo Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me. Míaxlẽ dɔwɔwɔwo, apɔstolowo ƒe dɔwɔwɔwo, tave 33. Azɔ la esi wodoe ɖe dzi ɖe Mawu ƒe nuɖusime eye wòxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nugbedodo hã tso fofoa gbɔ la, etrɔ nu si kpɔm míele kple nuku kple to la, elabena David melia yi dziƒo o, gake egblɔ bena aƒetɔ la gblɔ na nye aƒetɔ bena, bɔbɔnɔ nye nuɖusime. Hela se esime matsɔ wò ketɔwo awɔ wò afɔɖodzinue. Ne nàlé ŋku ɖe enu sia nya si David gblɔ la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe dɔwɔna tae ne mía adze egɔme. Míagaxlẽ 33. Azɔ la esi wodoe ɖe dzi ɖe Mawu ƒe nuɖusime eye wòxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nugbedodo hã tso fofoa gbɔ la, etrɔ nu si kpɔm míele kple nu si sem míele la kɔ ɖe anyi. Elabena David melia yi dziƒo o, gake egblɔ bena, aƒetɔ la gblɔ na nye aƒetɔ bena, bɔbɔnɔ anyi ɖe nye nuɖusime va se ɖe esime matsɔ wò ketɔwo awɔ wò afɔɖodzinue. Eya ta Israel ƒe me katã nanyee kɔtɛe bena, Yesu sia si ke míawo míeklã ɖe ati ŋuti la, Mawue aƒetɔ kple Kristo. Amen. Ɣeyiɣi aɖe va esime Mose ɖe aƒetɔ ɖeka fia Israeltɔwo esime wodo go tso Egypte teti ko. Azɔ le ƒe geɖewo megbe esime wonɔ nugbedodonyigba dzi la, le ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe ɣeyiɣi enu va yi, efiawo ƒe game va, ɣe ma ɣi David esime wònɔ dzi ɖum la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ʋãnye be wòagblɔ esia be aƒetɔ la gblɔ na nye aƒetɔ be, bɔbɔnɔ nye nuɖusime. Eta David aƒetɔ eve nɔ esi. Aleke esia dzɔe? Evɔ le nyagbã si wogblɔ na Israeltɔwo la, aƒetɔ ɖeka koe. Ake azɔ David ƒo ŋu tso aƒetɔ evewo ŋuti. Nubabla yeye la ɖe esia gɔme. Apɔstolowo ɖe esia gɔme. Egblɔ le dɔwɔwɔ ta 2:32 be, nenem Yesu sia Mawu ƒoe ɖe tsitre. Nu sia ŋuti mí katã míenye ɖaseɖilawo le. Azɔ la, esi wodoe ɖe dzi ɖe Mawu ƒe nuɖusime eye wòxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nugbedodo hã tso fofoa gbɔ la,
Etro nu si kpɔm Míele kple nu si sem Míele la kɔ ɖe anyi. Wodui ɖe dzi ɖe Mawu ƒe nuɖusi me. Ye ta Aƒetɔ Yesu Kristo la, Mawu ƒe nuɖusi dui ɖe dzi. Wona bubue. Wotsɔ nukɔ nɛ si ƒo nukɔ katã ta. Mawu dui ɖe dzi. Wowɔe gãe. Mawu ƒe ɖusi dui ɖe dzi eye wòxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nunana tso Fofo la gbɔ. Wòtrɔ esia kɔ ɖe mia dzi. Labe David mekpɔ yi dzi haɖe o, gake egblɔ bena, Aƒetɔ la gblɔ na nye Aƒetɔ bena, bɔbɔnɔ nye nuɖusi me. 25 Hela se esime matsɔ wò ketɔ awɔ wò afɔtodzinoe. Eya ta Israel ƒe me katã nanye kɔtɛe bena, Yesu sia si ke míawo míeklã ɖe ati ŋuti la. Azɔ, esime womekɔ ɖe Yesu fia haɖe o la, le Mose ƒe agbalẽ 5 me la, egblɔ be Israel si Aƒetɔ mía Mawu la Aƒetɔ ɖeka koe. Ɣe ka ye wògblɔ esia? Egblɔ esia esime wotso Egypte si me Mawu geɖewo kple Aƒetɔ geɖewo nɔ la me. Wodzi be yewoaɖe Israeltɔwo tso xɔse gbegblẽ ma me, be woava nya Aƒetɔ aɖe si menye Israel Egyptetɔwo ƒe Mawu o. Azɔ le ɣeyiɣi geɖewo megbe la, esime woɖe Mawu fiawo vɔ la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la do ŋusẽ David ƒe nuyiwo eye wògblɔ be, Aƒetɔ gblɔ na nye Aƒetɔ be, bɔbɔnɔ nye nuɖusi me. Azɔ Aƒetɔ ma gblɔna be, wòabɔbɔnɔ Aƒetɔ gbãtɔ la ƒe nuɖusi me la, eye nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo. Biblia gblɔ be, nya sia la wogblẽ ɖe ɣeyiɣi si dze la nu. Nya siawo metsitre ɖe wo nɔewo ŋuti o. Nu ka tae? Petro gblɔ be, Israel ƒe me katã nanye kɔtɛ. Ye ta woɖo esia na Israel. Bena Yesu sia si ke míawo míeklã ɖe ati ŋuti la, Mawu wɔe Aƒetɔ kple Kristo. Ye ta ɖe nya ɖe tsitre ɖe esia ŋutia. Susumatɔwo gblɔ be, nu ka tae Aƒetɔ eve nɔ David si mahã? Elabe nyikpuia le gɔmedzedzea me, esime wògblɔ be Aƒetɔ ɖeka koe la, evi la womekpɔ ɖi fia haɖe o. Gake esime ɣeyiɣi si wotsi ɖo la, woɖe vi la fia eye apɔstolo gɔmeɖokpe le wo si. Labe le David fia ƒe ɣeyiɣi mawo me ke la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la gblɔ esia fia be Aƒetɔ eve le Israel si. Gake esi wodze gɔme la, Biblia gblɔ be ɖeka koe li, elabe meɖe velia fia o. Azɔ ɣeyiɣi aɖe va, wòva ɖe esia fia to David dzi. David gblɔ be, Aƒetɔ la gblɔ na nye Aƒetɔ be, bɔbɔnɔ nye nuɖusi me. Gbɔgbɔ Kɔkɔe lae gblɔ esia na David. Ye ta mate ŋu anye vodada o. Ye ta David la Aƒetɔ eve le esi eye Israel Aƒetɔ eve le esi. Nu ka tae? Aƒetɔ gbãtɔ la ewɔ Aƒetɔ bubu aɖe ɖe mietsitre ɖe sia ŋutia. Egblɔ be Israel ƒe metɔwo katã nanye kɔtɛ. Eƒe miɖo to mia si nyuie kple miaƒe dziwo. Israel ƒe me katã nenye kɔtɛ bena, Yesu sia si ke míawo míeklã ɖe ati ŋuti la, Aƒetɔ wɔe Aƒetɔ kple Kristo. Ye ta wowɔ Kristo Aƒetɔ. Ye ta nu ka ta natsitre ɖe sia ŋuti? Ne Mawu wɔ Aƒetɔ bubu, ɖe sia tsitre ɖe nane ŋutia? Gbeɖe. Gake gbã la, Aƒetɔ ɖeka koe woɖe fia. Esie nyateƒe. Gake eva wɔ Aƒetɔ bubu, ɖe natsitre nya sia ŋutia? Ɖe nete ŋu kplɔ sia ɖo Nɔviŋutsu Daniel, Nɔviŋutsu Eli. Elabena
Dia nete sesia go Nɔviŋutsu Daniel emese egɔme. Aƒetɔ ɖeka woɖe fia wo gbã eye le ŋkeke mliawo me la eɖe fia be Mawu wɔ aƒetɔ ewe aƒetɔ kple Kristo esia mi klã ɖe ati ŋuti. Azɔ biawo de Kristo nye aƒetɔ vavã. Kristo vavã ma. Aƒetɔ vavã la aƒetɔ gbãtɔ la eya wɔ Kristo. Yeta ne gblɔ menye aƒetɔ vavã onye o la. Ya enye aƒetɔ vavã eye ma wɔ aƒetɔ si nye vavã oa. Biabia nye be de fofo Mawu la ate ŋu awɔ aƒetɔa. Woŋlɔe ɖe Biblia me be ewe aƒetɔ kple Kristo. Biabia velia nye be Mawu si wɔ Kristo aƒetɔe la nuke onye ɖe menye Mawu ye onye oa. Biabia kplɔe ɖo. De Mawu ate ŋu awɔ Mawu ma. Nyaka na ɖo enu Nɔviŋutsu Daniel. Ate ŋu awɔe. Elabena nu siwo katã tɔe onye. Yeta ate ŋu awɔ Mawu. Azɔ nu si dzɔ ɖe mía aƒetɔ Yesu Kristo dzi la de woate ŋu awe aƒetɔ alo aɖi fia be Mawu ma hã. Sigbe ale si aƒetɔ gbãtɔ ɖi fia be aƒetɔ la de maɖi fia hã be Mawu oa. Ame si ne we aƒetɔ la eya ke awe Mawu hã. Mi ɖo to miase esia nu si ɖo kpe edzi eye miasrɔ̃ nu tso enu. Gbeƒãɖela bubuawo siwo tsitre ɖe Biblia ŋuti la woate ŋu atsitre ɖe sia ŋuti. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ evelia tandre kpikpi ɖeka. Aƒetɔ ɖo nu na Mose bena mana nanye Mawu ɖe Farao nu eye nɔviwò Aaron nanye wò nyagblɔɖila. Nu ke Mawu wɔ na Mose. De ne kpɔ sia. Meɖo wò Mawu ɖe Farao nu. De nagbe esia esi wònye aƒetɔ lae gblɔe be meɖo wò Mawu ɖe Farao nua. Ne Mawu wɔ nane la enye nyateƒe alo menye nyateƒe oa. Nyateƒe onya. Mebia eye wògblɔ be eye megblɔ be ne mate ŋu axlẽ be Kristo nye aƒetɔ kple Mawu la de na gbe esia. Egblɔ be yegbe atsitre ɖe nu. Azɔ dzale siwo gblɔ be Mawu nye Kristo nye ame la wotsitre ɖe nu eye mexlẽ pipia be Mawu we aƒetɔ. Azɔ de maxɔ Kristo de me be Mawu oa. Egblɔ be awo elabe Mawu ɖeka koe li. Gake la ne ele susum la ale ŋku ɖe Biblia blibo la ƒe nya ŋutia. Sigbe ale si fofo Mawu la ate ŋu awɔ aƒetɔ bubu si tovo na eya. De mate ŋu awɔ Mawu bubu oa. Ekpe egblɔ na Mose bena mewɔ wò Mawu mana nanye Mawu ɖe Farao nu. Yete nye sianya Mose gblɔ na Farao la eva me. Labe nu se le Mawu si. Mose va zu Mawu na Farao. Eye Farao mete ŋu tsitre ɖe sianya si Mose gblɔ la ŋuti o. Nu sia nu si Farao gblɔ la Mose tsitre ɖe enu be wòaɖi afia be nu se le ye si. Zia dze ƒã vavã be Mose nye Mawu na Farao. Va se ɖe esime Farao na ta. Esie nye Biblia ƒe gbɔgbɔ la. Mawu wɔ Mose Mawue na Farao. Yeta esi gbɔgblɔ be nukeke etɔ̃ sɔŋ viviti axɔ Egypte dzi. Wogblɔ esia le Biblia me. Viviti ɖeɖe koe wokpɔ. Keke etɔ̃ sɔŋ viviti me. Ebla aleke gbegbe. Eye Mose gblɔ be ʋetsuviwo la ɖe fu na mi akpɔkplɔwo kple dɔléle vovovowo. Nu sia katã dzɔ ɖe Egypte dzi. Mawu te ɖi fia Farao be eɖo Mose be wòanye Mawu ɖe Farao nu. Yeta Farao na ta. Esia nye kpɔɖeŋu sue aɖe ko. Menye nyadeto si medzi be ma aɖe fia mi haɖe o. Ake la esia ate ŋu adzɔ.
Aƒetɔ gbãtɔ alo aƒetɔ vavã la ŋusẽ le esi be ate ŋu awɔ aƒetɔ bubu. Ye ta David gblɔ be aƒetɔ gblɔ na nye aƒetɔ be bɔbɔnɔ anyi ɖe nye nuɖusime. Ame kae wògblɔ nya sia na? Aƒetɔ bubu ye. Eye ɖe esia ta míese egɔme geɖewu ɖe nya sia tsitre ɖe sia ŋutia, nya si gblɔ be Israel aƒetɔ ɖekae le esia. Gake ele be nàlé ŋku ɖe nu si nedzɔ la ta. Eka yewo gblɔ be aƒetɔ ɖeka le Israel si, evɔ aƒetɔ eve va li. Nya ɖeke metsitre ɖe sia ŋuti o. Elabe gbã la, aƒetɔ evelia la womeɖi fia o. Gake ɣeyiɣi aɖe va wòle be woaɖi afia eye Mose David do dzesi esia. Ɖe David menye be aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖeka koe wònye oa. Ɖeɖe dzi be agblɔ be David nye tosẽ la. Ao, ɖeɖe fia wòxɔ tso gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ be aƒetɔ bubu aɖe li si wòdze be wòade bubu enu. Eye esia nye aƒetɔ si aƒetɔ gbãtɔ la wɔ eye wògblɔ nɛ be nebɔbɔnɔ eƒe nuɖusime. Apɔstolowo se esia gɔme. Kolose tɔtatɔ kpikpi ɖeka. Azɔ ne wofɔ mia kple Kristo ɖe tsitre la, ekema midi nu siwo le dziƒo, afi si Kristo bɔbɔnɔ anyi ɖo le Mawu ƒe nuɖusime. Ɖe nekpɔ esia. Nya si dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ la gblɔ, egblɔ Mawu dui ɖe dzi. Wode bubu gã enu esi wogblɔ be wòabɔbɔnɔ Mawu ƒe nuɖusime. Nu ka tae? Nya si gblɔ be bɔbɔnɔ Mawu ƒe nuɖusime la, esia va eme le Yesu ƒe agbeme. Yeta Mawu wònye. Nàlé ŋku ɖe sia ŋuti le Biblia me. Hebritɔ ta ɖeka kpikpi andre eye wògblɔ le mawudɔlawo ŋuti bena etsɔ eƒe dɔlawo wɔ yawo eye wòtsɔ eƒe subɔlawo wɔ dzoƒe aɖewo. Paulo gblɔ be Fofo la le nu ƒom le afi sia. Fofo la ƒo nu tso mawudɔlawo ŋuti. Wonye gbɔgbɔ yawo. Azɔ nya kae Fofo la gblɔ tso via ŋuti? Ke egblɔ le via ŋuti bena Mawu wòfia zikpui nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Fofo la le nu ƒom le afi sia eye eƒo nu tso via ŋuti. Mawu wòfia zikpui nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Yeta Fofo la yɔ via be Mawu. Mawu wòfia zikpui nɔ anyi. Azɔ na woawo ya ma agblɔ be Kristo nye Mawu o la. Wogblɔ be wòfia zikpui nye Mawu. Wogblɔ be nu kae nye Mawu? Fia zikpui lae. Woya susu tso beble gã sia ŋuti la ɖa. Na woawo be womaxɔe de me be Kristo nye Mawu o. Elabe wogblɔ be Mawu ɖeka koe li. Wogblɔ be Mawu ŋutɔ enye Kristo ƒe via zikpui la. Gake nya sia eme kɔ ƒã. Mawu ƒo nu tso mawudɔlawo ŋuti. Ewɔ mawudɔlawo gbɔgbɔe abe ya ƒuƒowo ene. Eye evi la egblɔ le eŋuti bena Mawu wòfia zikpui nɔ anyi. Mawu Fofo la gblɔ nya sia na via. Mawu wòfia zikpui la nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Fia zikpui aɖe li Fofo la ɖo na via. Eye eyɔ ame si abɔbɔnɔ fia zikpui la dzi be Mawu. Manuveve sigbe ale si wòbɔbɔnɔ anyi fia zikpui la dzi wònye Mawu la. Eya ana Mawu bubu na anɔ awɔ Mawu bubu be wòanɔ eƒe fia zikpui la ƒe nuɖusime. Be woagbe esia la, woɖe nyagbe si nye O Mawu. Eye wole wɔntɔ ƒe Kristo ɖem le fiafiam. Mabumabu nue nye sia. Woe natsɔ, woe nabɔbɔ Mawu dzi esi nenye ame. Woawo ya, wogblɔ Kristo nye ame. Mawu megblɔ be bɔbɔnɔ dzinye o. Egblɔ be nɔ nye nuɖusime.
Yeta. Eya mano mauji o. Ano mau ponu bersima. Goma dedesi unyela. Yenya esi. Alaba wawu ya. Wa boma ko enyas le Biblia malaji se o. Kwana na klila English kema. Ke gblɔ via ŋuti bena Mawu wofia zikpui nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Aƒetɔ fofo la le nu ƒom na via. Wofia zikpui Mawu. Megblɔ be wofia zikpui nye Mawu o. Wogblɔ le afi ma be woza English ƒe Biblia gake wotrɔe. Wogblɔ be wofia zikpui nye Mawu vɔ menya ma wogblɔ o. Nu si woŋlɔ la ever and ever. It is not written as thy throne is God forever and ever. Ano ba naman pangmamali yan? Sabi mo, Bibliang English. Ba't mo minamali? Mali na sa grammar, mali pa sa logic. Kasi hindi naman doon pinapaupo sa Diyos si Kristo eh. Kanusik blok na la mala tepa o. Ala bana. Menya mawujie uda sana Kristo bo abobo no o. Ogloba. Siada funto wesusu chwe senti. Ama yana no mawujie. Di nena pa mesia bubu mala moneda tuan o. Owi be waje abe mawi nye fiazikila sijuwa no ana. Avo Biblia pe gbogbo la di fiabe amesina bobo no anya. Mama uje wa no o. Kebo mawu po nudusima. Fiabe no globe bobo no. Dusi kwajila bubu dem ule nuo. Petro globe. Mawu dui deji. Je lesi mawu dui deji la. Ewe apeto. Eye mawu di fia. Mawu wo fia zikpi la no anyi tege. Nyasi eme ko alaka gbagbaje. Eye esienye mawu pe dodo deji la. Hebrito ta nyi pikidaka. Kenya siwo nye gblɔla pe eme nyagãtɔ enye esi. Nunɔla sia tɔgbe le miasi. Ame si bɔbɔnɔ anyi ɖe ganyenye fiazikpui la ƒe nuɖusime le dziƒo. Ɖe miekpea. Ebɔbɔnɔ ganyenye ƒe nuɖusime. Ganyenye fiazikpui la ƒe nuɖusime le dziƒo. Mawu ƒe fiazikpui. Mawu ƒe nuɖusime wònɔ anyi ɖo. Megblɔ be enɔ Mawu dzi o. Esia ƒomevi meli o. Menye nu siwo ŋlɔ ɖi be Kristo bɔbɔnɔ Mawu dzi o. Kristo la enubɔbɔnɔ nuɖusime. Esia fia be Mawu le bubu name. Ebɔbɔnɔ ganyenye si le dziƒo ƒe fiazikpui la nuɖusime. Le eyiya ɖo me la esesẽ be wa abo susu be ame siwo gblɔa be yewoxɔ Biblia dzi se ƒe nyame gɔmeɖeɖewo la, wotrɔ Mawu ƒe nyawo. Ne matrɔ Mawu ƒe nya le Biblia me o la, eme kɔ. David gblɔ be aƒetɔ gblɔ na nye aƒetɔ be bɔbɔnɔ nye nuɖusime. Megblɔ le afi aɖeke be nɔ dzinye o. Ame si bɔbɔnɔ nuɖusime la, Kristoe. Ebɔbɔnɔ anyi sigbe ale si ame si gblɔ ne be ne bɔbɔ nɔ eƒe nuɖusime. Ame si gblɔ ne be ne bɔbɔ nɔ eƒe nuɖusime wònye aƒetɔ kple Mawu la. Ame si hã wògblɔ na be ne bɔbɔ eƒe nuɖusime la, aƒetɔ kple Mawu wònye. Elabe ekplɔ le via ŋuti be Mawu wò fiazikpui la nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Gake ame ƒe kplɔla, ameblela ma gblɔ be Mawu wò fiazikpui nye Mawu. Nufiafia sia nufiafia gbegblẽ. Wogblɔ be ale woŋlɔ ɖe English ƒe Biblia la me. Nu ka ta nàxlẽ English Biblia ɖo? Nu ka ta maxlẽ Helatɔ ƒe Biblia o? Woŋlɔ ŋɔŋlɔawo ɖe Helagbe me. Nu ka ta nàza English ɖo? Eye nu si woŋlɔ ɖe English Biblia me, egblɔ be Mawu wò fiazikpui. Mawu wò fiazikpui nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Womeŋlɔ ɖe afi ma be
wo fia zikpui nye Mawu o. Fofo la ele nu ƒom na Mawu. Wo fia zikpui nɔ anyi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Megblɔ be wo fia zikpui nye Mawu o. Thy throne is me. Kasi Diyos ang nagsasalita is forever and ever. Na be Mawu le nu ƒom le afi sia. Pagka hindi mo maiintindihan yung Yeta ng Biblia ay talagang ne mase egɔme o la, Daniel, nare-realize mo geɖewo implikasyon nitong aɖe fu. talata na ito dahil sa panggugulo ng mga interpretasyon sa talata, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, kaya ang sinasabi po ninyo na tuloy ay napapagsalitaan ng mga hindi naniniwala sa Biblia o ito'y ginagamit po ng mga hindi naniniwala sa Biblia para sabihin niyang kontra-kontra ang nakasulat sa Biblia dahil dito sa mga ganitong klase ng mga interpretasyon doon sa talata na parang inilihis ng malaking pagkakalihis. Maliwanag naman po din yung sa English nga na pinakita ninyo na ginamit nilang batayan, Thy throne, O God. Hindi naman sinabi na Thy throne is God. Kasi kung yun pala, siguro much easier na sabihin na lang na I am the throne dahil ang Diyos yung nagsasalita. Hindi nga po ganun. Thy throne, O God. Hindi Thy throne is God. Ang nakalagay po ay maliwanag. Thy throne, O God, is forever and ever. Pero yun po ay nababaluktot. Kaya nga pati doon sa kanilang mga pahayag ay parang masalimuot. Yeta lewo ƒe nuƒoƒo me esesẽ ale gbegbe. Sabi nila ng talatang ito ayon sa nasusulat sa Bibliang Ingles na ang anak o si Kristo Wogblɔ be le nu si le English Biblia la me, Mawu la eye nye zikpui la. Mawu eye nye fiazikpui na Kristo. Yeta Kristo menye Mawu wonye o. Yeta ne nya Tagalo ƒe gbegbɔgblɔ eye ne se egɔme nu si le Biblia me, akpɔ ale si woƒe beble sia ɖe fue. Wowɔ Mawu fiazikpui be eyae nye fiazikpui la. Ɖe ne kpea, ame si le nu ƒom le afi sia Fofo la wonye eye ele nu ƒom na Mawu. Egblɔ wo fiazikpui Mawu nɔ anyi tegbetegbe. Mawu si wogblɔ le afi ma eye nye via. Esie le susuwo katã nu la ele eteƒe. Eye nye Fofo la, eye nye Mawu, eƒo ŋu tso via ŋuti. Ame ye godo Mawu ye dzi vi la. Nu si wòdzi la, ye hã Mawu ye. Sie nye ɖoɖo si le Biblia me. Yohanes ƒe agbalẽ 3:1. Nu si wodzi tso ŋutilã me la, ŋutilã wònye. Eye nu si wodzi tso gbɔgbɔ me la, gbɔgbɔ wònye. Fofo lae dzi vi la. Yeta nya sia egɔme ɖi. Ame si ne dzi via la, ne gbɔgbɔ wònye la, adzi gbɔgbɔ. Yeta menye ame wònye o. Yeta azɔ ame ke dzi Kristo le agbemavɔ la me. Esime Kristo mekpɔ va ŋutilã me haɖe o la, xexe mekpɔ li haɖe o la, nu katã mekpɔ le afi sia haɖe o la, ame ke dzi Kristo. Tave kpikpi andre Salomowo. Mele tameɖoɖo la gblɔ ge afia. Aƒetɔ gblɔ nam bena vinye nenye egbe lae medzi wo. Ame si dzi vi la eye le nu ƒom na ame siwo dzi la. Aƒetɔ la gblɔ na nye aƒetɔ be, aƒetɔ la gblɔ na be vinye nenye egbe medzi wo. Eye Paulo de esia gɔme le gbalẽ si wòŋlɔ na Hebritɔwo. Mía axlẽ Hebritɔwo 1:5. Elabena mawudɔlawo dome ame ka wògblɔ na kpɔ bena
vinye nenye agbea amedzro maha. Eye wògagblɔ bena nye la manye fofo nɛ eye eya hã la nye vi na maha. Gɔmeɖeɖe si Paulo de egɔme nye be esia Kristo wònye. Mawu megblɔe na mawudɔlawo dometɔ aɖeke o. Elabena mawudɔlawo dome ame ka wògblɔ na kpɔ bena vinye nenye egbe la medzro maha. Eye wògagblɔ bena nye la manye fofo nɛ eye eya hã anye la nye vi na maha. Tso agbemavɔ la me ke Mawu dzi via. Mina míaxlẽ Yohanes tawi 9:5. Eye azɔ wo hã fofo kɔ nutinye le wo ŋutɔ gbɔwo kple ŋutikɔkɔe si mekpɔ le gbɔwo hafi xexea me va dzɔ la. Exɔ ŋutikɔkɔe hafi xexea me va dzɔ. Kpekpe 24. Fofo, ame siwo nètsɔ nam la, mele didim bena afi si nye la mele la, ne woamawo hã nanɔ nutinye, be ne woakpɔ nye ŋutikɔkɔe si nètsɔ nam, elabena elɔm hafi woɖo xexea me gɔme anyi. Hafi xexea me nava dzɔa, wodzi xoxo fofo la lɔe. Ena ŋutikɔkɔe via esia me kɔ le Biblia me. Fofo la dzi vi la menye Maria wònye o. Maria la nu si wòdzi la eye nye eƒe amegbetɔ ŋutilã la. Gake esi me naneke mekpɔ li haɖe o la, xexea womekpɔ hoe haɖe o la, fofo la edzi vi xoxo. Gbɔgbɔ la dzi vi, ye ta nu ke wòadzi, ye hã gbɔgbɔ ke. Mawu ye dzi vi, ye ta nu ke wòadzi, Mawu ke. Nenye amegbetɔe dzi vi la, amegbetɔ ke wòadzi. Ye ta Mawu dzi vi, nu ka wòadzi? Meɖe kuku mi gblɔe nam. Lé ŋku ɖe esia ŋuti le susu ƒe gɔmesese la nu nyuie. Eye mialé ŋku ɖe esia hã ŋuti le Biblia me. Be nu siwo dzi tso ŋutilã me la, ŋutilã wònye esia Kristo gblɔ. Esiwo dzi tso gbɔgbɔ me la, gbɔgbɔ wònye. Ye ta le gbɔgbɔ me xexea me la, Mawu dzi vi. Eya edzi ame si wòyɔ be eƒe tenuvi ɖeka la. Mate ŋu agblɔ be Maria ƒe tenuvi ɖeka o. Elabe ya gadzi vi bubuwo. Ne wogblɔ be tenuvi ɖeka, Mawu ƒe tenuvi ɖeka, wogblɔ esia ɖe Kristo ŋuti le gbɔgbɔ ƒe akpa gome. Labe hafi woawɔ xexea la, Mawu dzi via xoxo. Nu ka tae? Nu ka te wòdzi eye mewɔe o? Míaxlẽ. Ɖeka 8 Yohanes. Ame aɖeke mekpɔ Mawu ɣe aɖeke yi kpɔ o. Tenuvi si le fofoa kɔme la, eyae gblɔe fia mí. Mikpɔ sia ɖe nɔviwo. Mele nyateƒe sia ɖe ge afia mi si Biblia gblɔ la. Ame aɖeke mekpɔ Mawu ɣe aɖeke yi kpɔ o. Esia Biblia la gblɔ. Eye wòto Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me. Labe nu siwo ŋlɔ ɖe Biblia me la, wonye Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽtoa me dɔwɔna. Ame aɖeke mekpɔ Mawu ɣe aɖeke yi kpɔ o. Tenuvi Mawu, esia wode egɔme le English ƒe me be tenuvi. Tagalo ƒe nyagbese boktɔ gɔme nye tenu alo akogo. Efia be ya ɖeka ko. Ame aɖeke mekpɔ Mawu ɣe aɖeke yi kpɔ o. Tenuvi. Alia wode egɔme le English ƒe me. Kple gbegbɔgblɔ bubu aɖewo me hã. Gake le hela gbe ŋutɔ si me woŋlɔ nyagbe siawo ɖoa, menye tenuvi woŋlɔ o. Egblɔ hela gbe me. Egblɔ be nyemenya egbɔgblɔ o hã la. Egblɔ be yemase mi le. Monogenes theos. Ang kahulugan, kung tatagalogin mo na eksakto sa Tagalog. Monogenes theos. Ne wanye be negble le Tagalog be me la, Mawu tenu
Mawu akogo. Yogbe nyenye be nyagbe si nye Mawu tenuvi la ele eteƒe wu monogenes wia, monogenes theos, ele vovo na monogenes wia. Ele abe kpikpi geɖewo la wozãna monogenes wia. Gake la esi le eteƒe le Hela gbe me. Le Hela tɔ ƒe nuŋɔŋlɔ la ŋutɔ ŋua. Hela ƒe ŋɔŋlɔa nu esi wotsɔ asiwo ŋlɔ. Nu siwo ŋlɔ ɖe afi ma ye nye monogenes theos. Eye wova kpɔ nanewo ɖo kpe edzi be monogenes theos esia le eteƒe. Mawu tenuvi esia wokpɔ le Bodman Papyrus dzi. Mele kuku xlẽ esia. Bodman Papyrus enye agbalẽ aɖe si wokpɔ le Egypte le 1952. Martin Bodman ƒe nukɔe woyɔ ɖe ŋu elabe Yepli. Agbalẽ sia la nubabla xoxoa kple nubabla yeye ƒe nuŋɔŋlɔwo le edzi. Kristotɔ gbãtɔ ƒe nuŋɔŋlɔwo la agbalẽ xoxoawo wokpɔe be agbalẽ sia woŋlɔe ƒe 200 AD eye wodra esia ɖo ɖe Switzerland le Geneva godo. Azɔ agbalẽ sia si wova kpɔ dzesi la ele colony Switzerland. Ame sia ame si le Switzerland ate ŋu ayi akpɔ sia ele afi ma. Nu siwo ŋlɔ ɖe afi ma la le Bodman Papyrus ƒe akpa ɖe la eye nye monogenes theos alo Mawu tenuvi. Esia enye agbalẽ xoxo krɔ hafi wova ɖe Biblia gɔme le gbegbɔgblɔ vovovowo me. Esia esime apɔstolowo megava li ƒe 200 megbe la woŋlɔ nu sia ɖi. Tema yi womekpɔ tsaka Biblia haɖe o. Monogenes theos yi woŋlɔ ɖe afi ma. Nowo fia Mawu tenuvi la efia be me Kristo Mawu wonye. Ame si dzivi la Mawue eye nu si wòdzi la hã Mawue wonye. Eta nya si Paulo gblɔ le eteƒe. Mawudɔlawo dome ame ka wògblɔ na kpɔ bena vinye nenye egbea medziwo mahã. Vinye nenye egbea medziwo. Ame ɖeka ko fofo la gblɔ be vinye la eye nye Mawu tenuvi la, tenuvi Mawu la. Ŋɔŋlɔ xoxoawo la esia woate ŋu axɔ edzi ese awu. Esiwo ƒe yiyi medzidzi bo tso apɔstolowo gbɔ o. Esia mekpɔ deƒe 200 hafi woŋlɔe o. Yeta ne amewo tsɔ asiwo ŋlɔe la gbegblẽ geɖe mekpɔ le eme haɖe o. Mele abe fifi me ene o. Ame aɖewo wotrɔ enya siwo katã nye aƒetɔ Mawu wòzu Yehowa. Eye eha ɖewo hã nyagblɔɖewo li be eha gake wotrɔe be ƒuƒoƒo habɔbɔ. Yeta amewo melé ŋku ɖe ɣeyiɣi la nu o. Le esime wogblɔ na Israel be aƒetɔ mía Mawu la aƒetɔ ɖekae la esia le teƒe nya aɖeke metsitre ɖe esia ŋuti o. Yeta emegbe esime woaɖe via afia la le nyagblɔɖinya la me Mawu subɔla la ƒo nu abe David. Aƒetɔ la gblɔ na nye aƒetɔ be bɔbɔ nɔ nye nuɖusi me. Yeta gbɔgbɔ kɔkɔe la eɖi fia xoxo be aƒetɔ bubu li. Aƒetɔ si le nu ƒom eya ƒo nu na aƒetɔ bubu aɖe. Egblɔ na aƒetɔ bubu la be bɔbɔ nɔ nye nuɖusi me. Megblɔ be nɔ dzinye o.
Yeta be na de egɔme be nanɔ Mawu dzia eye anɔ Mawu dzia. Wogblɔ Mawu si wogblɔ le afi ma eye nye fiazikpui la. Yeta ɖe nekpɔ ale si ale woɖe Biblia ƒe nyawo gɔme madzegadzi. Vɔa nya si wogblɔ la eme kɔ be ame si dzi vi la gbɔgbɔe wònye. Yeta gbɔgbɔ dzi ge wòala. Hafi wova wɔ xexea la Mawu dzi vi ye Kristo la wodzi xoxo. Yeta nu ka nye Kristo Mawue wònye. Nu ka nye Kristo gbɔgbɔe wònye. Esi wodzi la gbɔgbɔ yi. Eye esi me wòva anyigba dzi la eƒe amegbetɔ ŋutilã la eye Maria dzi. Hebritɔ ta wupipi atɔ. Eya ta esi me wòva xexea me la wògblɔ be vɔsawu kple nunana medi o. Ke boŋ ŋutilã nedzra ɖo nam. Ne nàlé ŋku ɖe susuawo katã nu. Ne nàlé ŋku ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔewo katã ƒe nyagbewo nu. Nyateƒe kple nɔnɔme siwo ɖe fia la. Fofo aƒetɔ gbãtɔ eye fom na aƒetɔ evelia be vinye nenye egbe lae medzi o. Kura hafi xexea me nava dzɔ la Kristo la wodzi xoxo abe gbɔgbɔ ene si tso fofo la ƒe akɔme. Wogblɔ esia fia be Kristo woyɔe be Mawu tenuvi alo tenuvi Mawu labe fofo la ƒe akɔme wòtso. Nyemese kpɔ be alẽ dzi dzata o le dzɔdzɔme la nu le gbɔgbɔme la nua gbɔgbɔ si dzi vi la adzi gbɔgbɔ. Nu si ŋutilã dzi la ŋutilã, nu si gbɔgbɔ dzi la gbɔgbɔ yi. Azɔ Mawu nye gbɔgbɔ. Yeta nu ke wòadzi gbɔgbɔ ke wòadzi. Gbɔgbɔ si wòdzi la eyɔe be via. Biblia yɔe be tenuvi Mawu. Tenuvi Mawu si tso fofo la ƒe akɔme. Wodzi enɔ fofo la ƒe akɔme eye fofo si nye gbɔgbɔ la eye dzi. Yetɔ hã gbɔgbɔe wònye. Eyɔe be tenuvi Mawu gake la esime wòadoe ɖo ɖe anyigba sia dzi la nu si fofo la dzi hafi xexea me va dzɔ la wogblɔ nɛ be egblɔ be esi wòva xexea me Kristo la esi wòva xexea hafi medze egɔme tso afi sia o. Labe Paulo gblɔ be eya ta esi wòva xexea me la wògblɔ be vɔsawu kple nunana medi o. Ke boŋ ŋutilã nedzra ɖo nam. Yeta ŋutilã wodzra ɖo nɛ ɖe xexea me. Esime nu si ava nɔ ŋutilã ma me le afi ke wòtso. Menye anyigba sia dzi wòtso elabe ɖo ye wòva. Azɔ si wòva xexea me egɔme nye be medze egɔme tso xexe sia me o. Ke boŋ edze egɔme tso teƒe aɖe. Tso agbemavɔ la me ke. Esia sɔ kple nya si míaƒetɔ Yesu Kristo la gblɔ. Elabena elɔm. Elabena elɔm. Hafi woɖo xexea me gɔme anyi. Eya la wodzi xoxo fofo la lɔe xoxo. Ena ŋutikɔkɔe hafi woɖo xexea gɔme anyi. Labe wodzi hafi wɔ nuwo. Esia eme kɔƒã le Biblia me. Ake la nene ƒe nu siawo katã la ame bubuawo woahe tɔtɔtɔtɔ ade me be woatsɔ woƒe xɔse gbegblẽ ade me be Mawu ɖeka koe li. Eye bubu siwo li la meganye Mawu wonye azɔ o. Ɖewo ŋutɔwo ƒe ɖoɖowo ta esime nye nyateƒea womese nyateƒea gɔme o ta. Beble gãe nye esia. Kpikpi geɖewo dome wogblẽ wotrɔ nyawo
eye womete do dzesi esia o. Wogblɔ be English ƒe kpikpi ye woza gake la kpawo. Esia enye nya gã si tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti gake to Mawu ƒe kpeɖeŋu me la, esia ŋutie míegblɔna nu ƒo ge le koŋ le míaƒe nusɔsrɔ̃ si le ŋgɔgbɔna na mí la me. Ɖohi egbe la mete ŋu ɖi fia mi ale gbegbe nya siawo sese. Ɖe wo ŋutɔwo ƒe susuwo ta be Kristo nye amegbetɔ. Wole kpikpiawo trɔ ge womewoe de me o. Be Kristo la abɔbɔ nɔ fiazikpuia dzi o. Ale be woatrɔe wòazu abe fiazikpui le nye Mawu ene. Wogblɔ be fiazikpui nye Mawu. Wo fiazikpui nye Mawu. Ale wotrɔ nya hegblɔ. Fiazikpui ma ele Fofo la ƒe nuɖusi me gake mewu nu ɖe afi ma o. Míegbɔna esia dzi yi ge. Míele nu ƒo ge atso enu koŋ. Gbɔgbɔ si ne le esia nu to gbɔgbɔ koe la dzi akpe Mawu kple miawo hã nɔviwo be mitsɔ ɖe le eme hena nu si mídzi be mía agblɔ la. Miyi edzi eye akpe be mitsɔ dzigbɔgbɔ blewu kplɔ mí ɖo. Nyateƒe la ƒe gbɔgbɔ la nenɔ kpli mí ale be womable mí le míaƒe ɣi sia me o. Eye míeɖo dzi ɖe enu be kura ne mielɔ mí o hã, míaƒe dzedzeme medze edzi na mi o hã. Esime míaƒe dzedzeme menya kpɔ abe ame bubuawo o hã ne la, míame koe se be naneke meli nyo wu Mawu ƒe nyawo o. Kɔkɔenyenye nyateƒe siwo Mawu gblɔ ɖe Biblia ye mele mɔ kpɔm be mialala na esia. Mikpɔ ale si kɔkɔenyenye ƒe atsyɔ̃ɖoɖo siwo gblɔ ɖe Biblia me la le. Salomo ƒe agbalẽ eɖe kuku xlẽ 29:2. Mitsɔ Aƒetɔ ƒe nukɔnu bubu nɛ. Mide ta agu na Aƒetɔ le atsyɔ̃ɖoɖo kɔkɔe me. Nemayi misubɔ Aƒetɔ. Mide ta agu na Aƒetɔ le atsyɔ̃ɖoɖo kɔkɔe me. Atsyɔ̃ɖoɖo kɔkɔe. Akpena Mawu kple gbedodoɖa. Aƒetɔ mía Mawu, mía Fofo Mawu gã nuso katã ŋutɔ. Akela le wo tenuvi ɖeka ƒe ŋkɔ me. Míele akpe dam na wò tso míaƒe dziwo me. Akela mɔnukpɔkpɔ su mía si be míase wò nyawo. Woɖo biabiawo nu eye akaɖi ɖe viviti ɖa tso ame siwo kplɔ tra mɔe la ƒe tame susuwo me. Fofo míeʋu esia me be enye wò lɔlɔ kple wò beléname hena ame siwo nèwɔ la. Vevietɔ luʋɔ siwo me didima le be yewoadze le ŋkuwo me la. Ayra ame sia ame si le to ɖom kple míaƒe ketɔwo. Fofo míehiã nublanuikpɔkpɔ si tso gbɔwò la gbe sia gbe le míaƒe agbe me. Ne wo ya makpɔ míata o la, ekema míaɖo ŋɔdzinu geɖewo me. Xɔ nublanui na míaƒe dzidzime. Amewo ƒe dziwo naʋu be woadi o. Ye nàna mɔnukpɔkpɔwo ale be wò xɔxɔ ƒe nyanyuia na ade wo gbɔ. Fofo akela míetsɔ míaƒe agbe blibo la katã gblẽ ɖe asiwò. Miɖe kuku nàkpɔ míaƒe aƒea ta vevietɔ mía viwo akpe geɖe le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. The majesty
tanggapin natin ang basbas. Mina mi akho ya jaraw kple lɔlɔ̃ si tso mía fofo Mawu la gbɔ le dziƒo. Amenuveve kple xɔname kpakple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ kpakple gbɔgbɔ la ƒe ɖekawɔwɔ na anɔ míaƒe dziwo me tegbetegbe. Amen. Members po ng Church of God International. Members Church of God International akela wole míaƒe hena míaƒe dzutoƒoxɔse nusɔsrɔ̃ yeye aɖe ƒe gɔmedzedze ake ne Mawu lɔ. Ƒe dzinugbãtɔ sia ƒe ŋkeke 50 Jodai Ghana ƒe gaƒoƒo ŋuti ga 11 míadze mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ gɔme. Hele mɔ kpɔm be míaxɔ míaƒe kpekpeawo. Míele egɔme ku ge ati nu si nye ŋɔkɔkɔewo, nu si nye esewo le ŋɔkɔkɔewo me tso Kristo ƒe sewo nu.